TV market yapo SOMPA de MIG Ichimwa fidie neto SOMPA FM and TV Nebema wenijie Eni aketiapa Nebema wenijio Sabra boy mo dajini Be natural sume dear winya Nebema wenijie Naketiapa so kamu Ema ketiapa Papa wafidie neto SOMPA FM and TV Why Yasim SOMPA maniji ni akati apana unu wada SOMPA de asiti neimunu ema akati apa Ye no mai munsama kudi munsamina na kasebo Biti samni eja susemina SOMPA de abama SOMPA FM ema akati apa SOMPA TV MNG SOMPA TV MNG Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM he SOMPA TV Abono nsia Ghana de hye ya mamu nyina mu ache ema makwa aba SOMPA wahani nsia echipo enom kasa fidie so ne sade atwadi ampoto chirobonsu frichi freche nya akopon no de nchemira yanto na numu drawa nya akopon no waye amaya so de dwonkopa bi so no ebusua eya sedanko ene yakwasi yada ene opepon bosome no ne de toso aduono enom afimpinu ne aduono nsia mu ensem wa yensem twerefo wo manka wo mani angusu da suo mu a wakutire ni nyina ma wosamufo pani to ne bo ese mu yi de editie ne yesi adwa ya yede ebaba besom se SOMPA na na ka jesi no nsia bremo ekase ye hye ne so se ensem no free SOMPA 106.5 FM across no jene ho sakira me na ewo asante emantamu a ye ba tan no eye SOMPA 93.1 Kumase upiemu Kumase kro no a Ayiko FM 100.9 Wamo so afansemi topete upie takwa SOMPA yebutu honom takwa de SOMPA wanom so fansemi bidoma SOMPA techima SOMPA afei wanom maka nyina SOMPA wamo nyina fa ensemi bi topete sada na mankesi monso kingdom wamo so fa bie ebusua doma FM so fa ensemi bio a wanom topete na www.sompaonline.com website ya yakutire ensemi nyina yesamfo pani no wode akwakwa guntintan fidie so obetumi akọ akwakwa kenkan bie na Facebook no so yedemu live ya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na wa like ashama for so enya bi ahwe na YouTube no so SOMPA FM live abusuya nsemu yede edi wontoa ena no pay no de edi mu akotini bi ene say abrantie bi akwakodi bone wono de enubone no woton ewo my Ghana mu prosifo nsa aka no AMA empenimfo ede kokobo bi akwa madihye bi a womo SCC containers afa structures yahodo a mra makwan esa womo ama womo ebre kakra bi womo yini nyina enyesa yebebubu onimanyamfo obra champion se MPP fo mfa franka ne ma no na se ne ndc fo suru no woba wobeya adwuma pa Dr. Kwaku Adubuahin wano so ana ekasai wasise de ononyafo Kennedy wo hene akrompra kwa Japan na dehia wo mudi na chie no wo mawiata so no bibi besi eno na nyaho tamakro se nya ne besi bia wo se amonyoko na nkasa no ba bia na ni kire no ehedi chim wo mu save nansa wapoye mantamu guta adwumekwa wo ho wanom enso atemaku wo mu opa ho ntama na yebakwa amanone
US forces no one more strike ho pa Mediterranean Sea ni so na one ku nipa bi wo ho a one more here man kakura kan ho Nana KJC Company Limited one na dia dance ye ma so yasene enyo no kwa 2074 ebi mu twa ne tia fra ne T74 ye nana no dido ya kane no wo ye ne ya na abe for quantum so no wunya bia no nom Jos Watkenke 3 Ghana so de sepe na wonso akotu bia koton dwumadie bia wodi bia betimi akwakope bi de udwuma Midimafo Herbal Center Dr. Tamoda so no obo watch no left and right na wo de tamo ato yade no so wanu mu nyumaku a na no pay mo aso yasene empenisi akukọ bidie wo hoyi ya no anuma de chinyo na so brene brado no wotie firi woni ni ano medin abena bedu adepa kofi menembra abrempona na kwaku ampoma afei yenshan sem na se emfa ema na yekopie mu e Ghana presi wonu makachi in fact bese na kakra ni presi fo adwuma wo mo bo e man Ghana mu no eburu kan de ne kura wo mo bo adwuma gidi abrantie bi a ye fra no Godway kwakudogbe wakodi nsensem e wo presi fo nsem wanya mfinhia no aduasa enwotwe 38 na kwakudogbe boni a wadi ni wono no wade Ghana Health Service wono mo ka yani registration number no GV 2460-14 ena wade nam na wanamwa ni atwo Ghana Health Service ntube hunu no num se obi a Director General kra na eba ana se bi mpo a na se panipa kese na we no van tintintin bi emergency car no regional clinical department ena ya sa atwo de agu huntinu hu a obeka so we bi a na wo koba bi pa wamu kwa hwe ka anu mu a se police fo wamu intelligence unit no wamu na mana wo maso no wo hwene ehwehwe amframa pa ena wonu ko hu se abrantie ka anu wode nam no enya Ghana Health Service adwuma no wode ye enu nti ola top way checkpoint ho no a e wota so hotel mfinfin ho ena wamu chi no e wo ho na wamu chi no wamu se dere wamu so Ghana Health Service ne ma wamu de kwama nkrofo eno am sisi fam na bra na ehwe wo mo ko hwe ya cannabis chese Jamaican kontomire wi yan ni bie no eno wa pasre ni bebre ka ne ma ena prosifo chi no wo mo chi na fo mo interrogate no na ensam a waka nyina wo toto fa so saa wo hunu ba bia wo de ne nam ena prosifo nsa ka no asese wo prosifo nsam na wo no mo ene na ebo nkomo kakra na nkomo nya nkomo a eye oyere ho tesen na unu ho tesen ni bia na emum so wo mo toto na no ba bia wonya saa ne man free ya ba bia wo de kro ena se Ghana Health Service ka ya wo de di sa nyam bransam saa no won chechiremu na wo chirechiremu na se eto asum dia ene ye nankasa ne mo anto asum dia efri nyam ya de mo china dwoda bradwo wo bi ne be gina mra na no na mra no ene no akoahye Abusia ye piemu ewo Accra Metropolitan Assembly no AMA wanom akache na opania wono oyekropon no emeyo eye Owura Michael Pakpo Aloti wone nimpanimfo atiesi montene wan mu kiremu se eniema bia emra emma kwan adehye BDS sikwan upiemu ewo afa baabi te se awudome cemetery wanum ekirem se omu kopiemu ho na ne come and see eniema containers yahodo afa bola pa ye de tintintintim akwan emma akira nkobadie eni ayi ahyefie ewo ho no ha adwen afa awudome runabout wanum kopiemu ho ba Facebook no so a ye de wanum adwuma wom koye nyina egu Facebook no so ye SOMPA 106.5 FM Accra afa Royal House Chapel wanum kirem se important won so wom koye adwuma wo ho afa North Kaneshi last stop ehonso wom koy na wom so wom kopie mu ewo Tuesday market no ehon wom hu efin kafin bola mu bola passe adehye ahole bola ama bola kura agibia ya kakraka ade aboso eno na mpanimfo aba amani akere mu sei sa exercise ya wanamode ahyase yi enye se wom ya ebia no akwa no wanum agya ho wamu kiremu se ada ye be ye sanitation day wo man mu bia yenso yenim se busumi bia mo aya baako eno no wamu disi wona eniema ajeje akwan ajeje dabre wanum akra ni nyina ye fi esan se ade bia entumi mani pantimi ntwa ne ho ade bia emanipa ho kire no na etimi kura manipa ho memframa bone no eye fi wanum yini nyina ade ye firi empotam ahodo na mom awudo me cemetery runabout ene de
aka ka ho kakra Royal House Chapel North Carnation last stop and afi Tuesday market de and ebe na empanimfo ebo amane no mu kire mu se upie mu ewa awudo me run about ho no mu a scrap dealers condemn foi one mo kwa jim potam ho aboso wo mo krim wo mu nyina na wo mo a wo mkoto wo mu Tuesday market ho nso de one mu kire mu se na efi pa na awudo me cemetery ho and afi Royal House Chapel and potam ho one mu kire mu se said the amanfo bi e de air conditioning so am repair condition so said yen ento am kwagigi ni moto ene se na yi na ne chance na no mu de abegu potam obabi na no so agye biaye bi aboso ya na ha dwen wanum ayi ni nyina afi ho na wo mu ka kira de hia wanum kodi dwa ewo Tuesday market se we de wo mu srem wo emefo ene kasai wo mu pese eye development bi ekoso wo potam ho enti ne animanimu ya se ebia wo de anka wo dan enti wo beka se ekwan ne tene ekina ebesi so yese wo kwoto se anoma bi anasa bo bi se unu ya so no aka chen se bra so de yeso konkase so ne so ebia wo firi ne so pe wo de ba so enti no wa wonim se wo structure bi a wabo esi kwan ebia ba bi a waye ball aguo ha dwen ma de hye entimi emfa ho ma kase entimi mfamu true de bia e de haw ni ahokere na ba mpotam bo no wa hyase ye kekere kete de go ambobo de camps no hyase aboabo ho na anya sade a owura Michael Papo Alote wase busumi bia ya sanitation ahonidie ya prapra montensi asie no wanum de be yesa adwuman akra ni nyina e de afri ho we afri Accra Metropolitan Assembly no mu eba ya dani atwi e de asomwo afi yengura mu ewo amanyosem kakra na nyame adom a enkosi na na awotwe na NPP fo wonu mu ahunu nipa wo di omanim akwapre to me 2028 sanso mo kwa akoto aba memenda ebe ye na no na monyamfo Dr. Brian your champion betifi mrase bedwani wonu so gina mu pa wona da number 2 hono too sure wona wo kire se wona na mo a ya wogusu a wo bontoa na wone manfo na wa santemantam no bebre ehia delegate fo no na wo ka kire wo se no kure wo mo nto aba na mfama no na wo mo to mano a ne ye wo mu nie wo se na anu a wo beye agric minister kakra bi bosumi kakra bi ntem na wa to kokoo mu kakra bi na wa sa to kokoo mu na fe ndisi fo de mfo ni nam ene wo mo chenze sa brante ne fe ne Brian no mu hunu a mu prepare ne pa wonye adan ya e wase nkoma mo 6000 ene wa mo 3000 ndisi fo ba ya wo mo de coins ade to fe kura ya nye ene wo mo de to so ene impo kakra bi mpo ya sanse o mo mfa mo mpo no wo de kokoo koma krachia no ama ya mane ne nchine sika adan ya sika ni ho nanso sanso mo suo no bran champion ti ene ya no mo yes anu no wo ka e de a kire mo se some person titru pan kokoo sector ene agric sector no ekoyie pan dia mo nto ban fa ma bran champion Ebeye Agric Minister 2023 September and I will pay Jacob from 970 to 1,290. And this wasn't your number for. The following year 2024, we pay Jamu to 3,000. And this is for demonstration. Akwana efene Brian e mamu kokwe kwa fe mamu refini dinda ne picture fili e mamu refini ninda onye nipa e wo san ko mamu 6,000 and wo ko for 3,000 abremo see you mate mo ba e na moto so say 30 cities say 40 no it be am fa go 6,000 3,000 so free November last year no timintua and kokwe kwa fo kra kokwe abanti mi nko enti we do kokwe nu ko ba kokwe krachia no amount am emanisika o de kwa no amount nchinisika if aban nisika e na make say munya abotre ensio kase bi beto ama pons ni na ede abo ensio kase bi beto na ndisi 4 pons wa wo mo abo ewo man mu no ni nyina be hohoro mo ahu wo mo to beda ho kama pa we aye Dr. Brian champion wo se mo nto aba na mfama no na wo ba wo be ya adwuma pa Dr. Boy na champion de ne de na mfa no na empanimfo aka wo bia so de ne de na mfa esanse ufiri ase eburu nsuo ntamanu ani yakokọ we ne de aka to ne bro na bibia akwawiye enti no opani kase ya wono so nkane no na wogina mu ewo Asen Central Semra Shebedwani wo ho ayo ne nyafa Kennedy wo hena kompre kwa Japan wono so ne kampofo na ekasa yi we senior member pa edema ayo ne nyafa Kennedy ne camp aye Dr. Kwaku Adubu ahin wakasa kire mu sei
say enipa enum a wan mu nyina April Frank to bredwa no e wo MPP amanyoko ni di mu no was oh wano de obetumi akase obia sefata nanso wonsam a wo ton de ma delegate no eno na betumi attach delegate ne heart se Nyankopon ya domo a Saturday ebe 31st June no wanom enkwayu ese flag bearer emfama amanyoko MPP 2028 na wo kan si sudua anum nsuo amene boa de atoso sei eye opani a wono edi onyanyafo Kennedy wahina kunpre kwa Japan wono nko a ena ne nsam no a woka no kire se obi asabio eba ne discipline pa se yen discipline ni pa fa ne mantoto to akwa mu pepepe yeso a wo betumi aye edi abo akuo no ene o mayi nyina eye wono a ebio nso wo bi a woka no kore pa eye onyanyafo Kennedy wahin akunpre kwa Japan afei obi a wokura ne mudie mu wase a woyo obi a sabi wansoso ensam a ensam fata so a eye wono a enti no ne nsam a woton ene ne tactics ya wodi aye ne campaign ni nyina no eno ne kire na wase wan mu awi ni awie kura sede wo mo betwe mpanimfo aka mu no Ghana fo ye nyina ye behu se wo mo abo adwuma. He will be the elected flag bearer of the new patriotic party, and then I know that is what is going to happen, because from wherever we've been to, the messages we have given out there, among the 5 candidates, any one of them qualifies to lead the patriotic party. Dr. Mahmoud Bawumia, Dr. Brian Champon, Dr. Hossein Edichun, fine gentlemen, and Kwame Akompre Japan, all of them are qualified to lead the new patriotic party. But then every era and a sort of leadership that everybody envisages. At the moment, what Daniels are calling for is a disciplined person, an honest person, a person that is principled. Right. They all have immense qualities. Kennedy is a disciplined person, honesty, because he would tell you the truth. He will look at you and tell you the truth. And Kennedy is an achiever. He's a doer. And then over 24 years, he was the member of parliament for Asen North and then Asen Centre for 24 good years, which means he has a track record of winning elections. Nature say ejuma die waye bi pa kanena na ase north ni ase central bomu ni nyina no wono ni pani anu osi wo mo nam na wo mo ti north efri central no no obeda central ase central for ano na uhwe ka ni nyina bomu afinsha ne pole aduonu enan na wasom ese emrahye bedwani ase sei wose eye na kono na wo hwe ni potential se woni mu a obetumi aye president e de amomayi enti achi ahene ni yesi ahene a wo wa MPP amayoko ni di mu no Nyankopon ya adom amemene da no mokwa na mato aba no e di amano Dr. Kwaku Adubu ahen wono e na ekasa yi na MPP nsem ya mu no wo mo se enya kasa tenten o wo mo se train na kasa mu no wo mo ti mu no ba bia wo de nani akyere no nya kra na ne wo kasa eye Dr. Nyaho Tamaklu ana wo kasa wo se wono de wo tu MPP fofo ba umia no mo hwe ni ye pa na won de wo ka kyere wo no ahwe a wo mu ntie na wane SOMPA kase e bonkomo e ma wo kyerɛ nsɛm sei e de kyerɛ yɛn. It's rather explain to me how dangerous the situation we find ourselves at the moment. If you watch carefully, and I look at it, appears almost all the members or the contestants in the both military and war, particularly Bawumia. Bawumia was not himself. I've known Bawumia. He wasn't himself. The committee shouldn't have gone the way they are doing or they are going now. Bawumia, you can see clearly that the man was not happy. He was nervous. And so were the others. I don't even know all of them. So were the others there. Inform me. Things have not been the same. You let the leadership of the party or with the presidential candidate when we are finished with the grass. Now, where Dr. Nyaho Tamaklu no kaso ho. Mo de mo hwe video ni say no na Brian Champon ka no. What you din onu a won kase obi a ho. We no dey flag bearer no. Mo hwe yi o. Where Dr. Nyaho Tamaklu and was say he animanimu ye train na wo mo tim no a. Wo mo de koyi flag bearer no. Baby ed na ni ache no ekonya accident straight nanso won betimi asave train no ansa na hwo. It is better to stop the train than to allow it to go and crash. The train can be stopped now. It can be stopped now. And then we do things the right way. We go through the process the way we have been taught here, the way the Constitution says. That is not what they are saying now. The way the Constitution says is not what they are doing now. Nia wo mo amamra no e kire Constitution ne ka no wo mo ye the opposite side o. Yese mo mfa benkum no wo mo na matifi we ye Dr. Nyaho Tamaklu SOMPA FM
Ebusuana na KJC Company Limited Koba Sempremo no bema wansinsuo mu asa no ham adansie niema papa wonom akache ene ho eya cement iron rod ope e roofing sheet me tranchanse ade board dan so ani nyina no na akache ene ho na ne nchanse no eya papa o from Jampentru du befa ensu anu odene ebeto still strong eya na KJC enko a plywood no enye de ehunu ni bia eya papa plywood bi ho no mo a wodi bo silia na wodi du djuma enche na ne nyina hunu uda hobon se eso ni guso echense de yabo hire me pacho na KJC eniema na ye papa aya na wako esanse oton wadansi eniema chale yi enti ukwa free consultation no de amawo na aboa udwuma wo kwakodi iron rose wase ni nyina bi wo sizes ni nyina brands ni nyina bi elho enadoa no satia kwa baako ekosin satia kwa infinity ni nyina obenya bi ede amawo enkrobata no doso mantam dunsia no wo mai mu babia na KJC Company Limited ye butu aye di ejuma ni yase ubomu ewa yakache ya eniema bi abeto bi ya ye begu hyemu akwakoja ofiri ye nyo kapreda masempo bi anka ho kumase ne nkran mo friend penifo was 0204 355 040 0204 355 040 na KJC Company Limited penifo nyoso 2074 edro yedro enya asem ketewa edro we se malaria no wanya mpacha no mebeko se yemfa se ye prostate mu sense mebeko o sabo no na ho atoche ma doctor ka cho mpacha ebeko typhoid ebeko na yade pa se ebia ayakurankro ewo nipadua ne so T74 2074 ene ye kanfo de ama wo enka ne ye nananim di do no o mkofuom na wo makodubu eye ehahama no hini nuta ene de ka ho no mo de abegu kwanse ma na se we akuram de asi so no anopa wakam kakra ma na ye de obia bobi wo fie ansa no akone boost immune system no woni adaje entimpanimfo aka ne nyina bom ene omo di echi asom ene aye no abefo kwantempo so edro we enya nwono wo num wete se wo num nsuo wo hwie kura agu cup mu anasa de a wo benum mu a wutimi se eye krogin te se nsuo eye kama me pacho ukọ pharmacy shop anasa over the counter na wape eye T74 na wonso aboa wo se yemfa ne se ebia HIV ya de yikura no a no wanu num bi wate na e boost immune system no onse se won kwamwa no nya hoden pe ekotia ya de wabia woni padua ni mu eye aduro we so ene boost eye we immune system no na wonso waje wode wo panido so pomu atu ankra ha se no okeshi drugline ye de akogu achapo wura ho no ma se me pe 2074 na T74 mpanifo be ma obi Kumase Ashtown Kwalenak Heba ho ye de akwakwagu no mo frɛ mpanifo ewo 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 Adre waso ye oba o makwada no fo ye ba penfo wonka ho afei akwada wonya mfinhia dumienu so no bi just hot kenke ye hyase no na ye no pastries ye wo just bread any pastries na esanse ye pastries no ene ye pan no denti Ghana fo mo je ye so na sese ye de just hot kenke aba be ka ho ye boni 3 cedis pe esoso ye kutukutu na afei mu ede ye dokono no enka fono mu na bia ye no so very very hygienic me pacho wudi a wunya yade bi enfrechi ya de yellow corner ye dokono no enti mu amoton kra dokono ni mu metu ya temo bra so se hu ha e de amamo mu metu ne 3 cedis ubetumi di age 5 cedis ubetumi di age 7 cedis just what kinky e bia wo wade wo tu bedin wo ye dwumade bia sorry makọ e bia conference bi mo pe enka dokono papa di me pacho no hu se wadi dokono just what kinky ene ye kan fo de ama wo dome commercial bank na chi ho ene ebutu aye di yedwuma gemai na wodi ye frɛ wonom aya save to phone so wate na ebehia odachen na waye ne just what kinky de bia okon dokono bia na wafrɛ 0256 068 832 0256 068 832 na Joseph enyo so wo mo ekenke eno no midimafo pokwase mayra akra na Dr. Tamoda so abepie mu ha no mu entini yade bia fabra no wante ne te wose yade na ye chronic na chese krankro wakọ India wakọ China wakọ Dubai wakọ bebia ba yade ne still wada so gina so de fa ne kro Dr. Tamoda so ho na onfa watch ya wade abobonkum ni nifa no won kan nyina mom enfa to yade ne so na on
asie emfa ema stroke ye nwodweye sisi ya de mu odin da bia wo fumpi wo chepe da bia wo nko a wadwonku eye oya eye medimafo herbal center diabetes esichire yade no da bia wo nko a busum bia wo kocheke a no ogina ho no afe ne se da bia wo gina ho da kokura no wo beka se mayokodro da na mabafom me pa cho ko Dr. Tamada so no ma obetumi aboa wo sanse diabetes no wo no ka kire ye yo se ehye nipadua no mu cha afei agugu nipadua no nkwamo ni nyina afei obuhu asa wo cells na ye week bibi kitue bi na nya wo enti ya na wakọ Dr. Tamada so no no waboa me man mu prostate won sense monko afei mo jabro so hypertension no Medimafo Herbal Center ebetu ase infertility oba ne be manyina se nya mankwa na wu emema no so eto de bia na mo so mo ka ho e na ya mo ma ye frɛ ma ne boni enti mo mienu nyina mo nkɔ ni ye check mo na ye mo mo ema mo nya baby ngengen ne bi ento mo nan so eye Medimafo Herbal Center pokwase mayira akra kwana yade no anyira ebu akwa agogo kumase bia government school no ewo agogo no ye ne wo mo ne di nhwe ni mu 0500-727215 0500-727215 and 0244-774282 eye Medimafo Herbal Center Dr. Tamada so no wose nyankopon ene yade safo no na wono so emo ebusua ye to ensam no eso ewo nsam foforo mu na epoye emantamo eho ena mpanifo akwedi dwumaso yi mpanifo hwemu ahu se ema wono mu di dwa ewo epoye emantamo ehu behia pa se wonom ebeti guta ewo wo mu enti no womo nyina womo epani a woda wonom no General Secretary edema National Women's Wing no eye Mrs. Gifty Nana Fiano wokopiem ho enaja organa izin kwa ye ma wonom ho nyina ene opa hontema edema womo na yamani boni na oponchecheku ehwo a otu nsem ne bi esom yen Guta Women's Wing, a program be a friend regional sector to Eco Eastern region, Ayako Forgia, Ecosra Guta, executive from Eastern region, and the Zina Saju Medeni, so I did not great Women's Wing among executives are Women's Eastern region, Women's Wing, you know, so and in the program we know, as you say, my program, Eco Prana, I didn't penny 4 Eastern region, Naba program, Nasi, the mayor of Eastern Region. It also the regional minister of trade and the MCE and the fire service, police force, net, and 4 Eastern Region now by Jumadena CB. Jumadeno AFA, the kind of float, and in until Monte so marketing, a create awareness, and my Gedufo ma, and we say a Kobu or a friend Guta, na Guta no your women's wing account, and no, and I acquire no great penny 4 on the women's wing. Eastern region. Enti no sadi abaya ema wanom ewepoye emantamu Eastern region wamo so betimi edi dwadi ni yie na ayekuo na bibi ha wamo a wom betumi a share ideas na empanifo atede ntam nti na wamo kopiem opani okasa yeyi eye General Secretary edema National Women's Wing Mami Gifty na nafia no one yensem twireni na oponchecheku ene di nkomoye abusua yenyina Yesu ei ni anyi abo afronkrato emra sesia na ansa na no ensem wa yedi edi wuntua no ebi ene say Dr. Kwaku Edubuahe woye panipa ya wodi eye ononyafo Kennedy ohina kompre kwa Japan ne campaign ni mu gidigidi wose wo mo tactics ene woanum message ya wo mo ton dia ma delegate no e kire se bibia di dance ye say woanum bedi nkonim o ase enye che wono na bedi nkonim bia Dr. Bray Champion say sene NDC fuostru no wo mo nto aba na mfama no no aba obebu ombongala atkra mpanimfo ahye exercise bia se wom kopie mu ewo Awudome cemetery Awudome runabout any Tuesday market any Royal Chapel ho wom kire mu se structures ya mudi asisi kwan afemu amu ye bola wo mu fie mu mpota mu na mudi abegu kwan ho no wom tuni nyina se wo so wo store na watre wo nkwa mu aba kwan ho ya pedestrians nya ba bi emfa no ni nyina no ye tumu Abrantie bia ye frɛ no Gosu Ekwadegbe wo de Ghana Health Service for kai en wo de twinu bone e wo man Ghana mu ama police for ensa aka no abusia yesra twen ye sima ba ko ye basisia Me
Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimi, a hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put away the mo. And yet the Muampa, the Sadia, Educhem, Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Saro, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war, 1 year, 1 city, need send the 2 months and 8 years canon. Miss me connection and said, Uncle, na Sakakra, to say what Peggy Mama, what you have been connection with you. What about the crow? Stroke, so dear, what found small. Just say, I did the one who I need yes, no. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria, Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school, no. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And at 0500 727215. Midimafo Herbal Clinic. Midimafo Newa. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obian says a prostate. Na baby omutibi screening ema huni ye etu asia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anase a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation no. Be maybe a woni wodofo akwakwisia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. E ma ne mema mo pa wo. E Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajuju kidney problem prostate there Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo konoma boy here e na Accra hanso so there wo mu gina mu ankasa e wo spintex zebra friend share signboard no hudu na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu dem fua tontonte yanu nsane afadwen ne afadwen mpa say na nanu nim se brebi beba ama tontina 74 upa ye ne simple T74 abeye aduru tontina 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den tontina 74 yinso yaye ne se nsuo kokoro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekoi eda no nko na wiye wa bra mennom T74 samennom tontina 74 menya hodi mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden kwa woko pharmacy ana baby eto nwo bia ubenya tontina 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi etwedi nkratwe atom SOMPA TV Emma Aketuapa no kure Emma Aketuapa ya transem no so na yakopie mu ewo amanone wa amanone no US US forces no womo a strike pa womo akwakoye adwuma bi ewo mfinfini ho ba bi na ni womo akoye nie womo si nakota group bi a womo ne nam epone so ena sebi mpreduasa US Southern Command ho no womo di nsemone pa ewo mfinfini ho enu nti wono matu wom so sa ama me ne wo ka sei vessel makoma mienu womo bombo no epone so a se wo Facebook le so na wo hwa we no na ya lens no ena ntunzo uhu anim ho ya tro esoro ho no unclassified we no ya shada pa na ya tro ato ho sanse SOMPA lens ne ba bia etimifa na edi wono mo vessel na chi na womo di akire sa ano ano ena yehu se womo to bombo no e de gu vessel no so ase ne ase shepon ketwa no eno bi no womo tete tumu no womo ne na mpone so a na womo se illegal eno womo de na mo finfin ho eno na womo ahwe
no munam Eastern Pacific ni mfimfini ho ya ho no wo mutadi bone pa enu nti me ofa aka kire wo mo se wo mo navy fo na nampo ne so no ya ho mo hwe se obi a mefiri wo mayirem e wo mfimfini nti wo mo ni da ho pa enaja wo mo se wo mo yesa no nipa mienu a na wo mo wo mu no wo mo akum nyina na no wo mo ye miensa verse no ye miensa nti mienu no mabombo e na aka baako sa bra me ne o ka sei asojafo na wo pone so no wo mo dosu ko wo pone ase ehwe nipa baako na aka no na wo mo aya na nyadoa na so wo munya no a na yebesi akire bia no wo mbeto ma so mpaka se ne enso ya bom saa e de ama wo Abusia yanyina yeso na no nsia bremu kase ya yatodin na ka ejesi no nsia bremu kase ya wosompa ya ni affiliate ni nyina so no yemu ni komu se pen afei na waso wafidi a ensemo a yede somo na no pen no na ebi ni se kwakudogbe wono de Ghana Health Service ka ya de ama na se wonfanya adwuma no en wode cannabis entampe kontombre wode agumu na presifo ache no wo presifo akache a wo bo ahwehwemu Adishia wanom ewo epoye emantamo ekanka mewom empanimfo hu hia se ewose wanom etiguta wo ntemu nti ochwechwerofo pani edema wanom eye ma me gifti na nafia no wokoye wanom di wom dwuma nyina wieye no wapa ho ntema eyi ma ne biada no onimnyafo Dr. Brian Champion wono so se NPP fo amfa to minima no na waba ne ndisi fo anu kenken kwai wobepam ho ntoma ntam kura Akrameyo eyo ora Michael Papo Alote wase emiaye bi e wonkran ha no mo a wanum kire mu se structures yesis wana mrama wom ho kwan wahyase e wa awodomi Runabout Cemetery afei wom edidwa e wo Tuesday Market Royal House Chapel North Kaneshi last stop dia aka nyina no wode beto aso ya wom yi ni nyina afri ho no amanane nsem no US forces no wom akobo adwuma wom se Nakota group bia wo ne nam Eastern Pacific Ocean so edi nsemone no woni ato om so re ne mmaka ni pe ba kwa wo hwehwe no wo mo sabeka no Asedapi esie nkoma na Naka Agency Company Limited wona de adansie ne ma so yasene nti ne kase din edit na Naka Agency no nsia bremo ekase no na 2074 enso eta yachi T74 ene yetwa ne ti afre no afei midima for Herbal Center Dr. Tamo da so no se brei na onfata mo ento yade ne so emfa emao just what kenke eya 3 Ghana cedis pe na wonso wakwakwa kotubi aton ubetimi etu de di udwuma bia hye no so se ensemi Every SOMPA 106.5 FM Accra Watermelon Street Dome Eswono Ejene ho sekyereme na e wasante mantamu a ye ba atan no eye SOMPA 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 Kumase Adamfopa Radio Butu Paris France Abuchimemu wo mo fansemi etopeten upiem watakwa eye SOMPA 101.1 Takrade so ye SOMPA 103.3 Tachiman eye SOMPA 106.1 Sunyane eye SOMPA 98.9 Enkranza yesompa 90.7 afei Domaso ayesompa 101.3 Doma FM 100.7 womonso FB Epetain Mankesim aye Kingdom 106.1 afei Kanesh Urban Radio enso butu Kaneshi market womonso fansemi etopetain wudi koda no wote yenka ewoso ayesompa 106.5 FM wonsanka ya no arescan na yedem ewo honom na Facebook nso na yedemu live SOMPA 106.5 FM Accra na nasafo kantanka da mabema ba opeja yen frifie ha besin tentan fidie ni so ema uhwe yen etiesemi yedemu nyina mu ase sada na YouTube ni so SOMPA FM live www.sompaonline.com website ye semu for penny owura tabwate ada makutire nsam ye de beso mu nyina potoka samu brofo afoforo bi ka ho awadi aguo ubetumi akọ kenkan bi se de medical aka no na nasafo kantanka da ma wono na de yen kọ intentan fidie ahodo ni nyina eso ebusua ye nam ase ema moniti apasma ka de hia ye je penisi adwame midin abena bedu adepa kofimenembra odomankoma chiame obrempona na kwaku ampoma